fiskal. Ya lagi beri alah paturido. Hari Bapak udah pertanda tukang jalan bulan itu dan ada fiskal. Sahat kami di sini itu abang partida sih hobi dong. HP mungkin dia ke perkara lekol na jolo berstadah do hasida. Kami di pamura restoran nami. Puji Tuhan mai dorku. Hutaruh malek jika lah mulai teh lah mulai siap tahu seberempor kalau lekku hati-hati yang mulaiku hola nauri motor oleh tapi maharwa kapan tadi kan dibelekku tuh ini sungai ini tokku apa foto ini daro saya ini lekku na taboto sehat itu ku riko do beho dia kabe riko do kapino por masaluh nate riko do beho lau pature-ture memuda-muda kapino por mi adong dah hata nama Tuhan nama dok ador haduk kena togu di lopu ador haduk togu di lopu ador hati togu dang nang sorma tu mau itokku di pudian nilai kon mengiring pahupu sah mahutong tu nomor ini sah mahutong tu nomor nono satu bunda si bartoli tambah di para leleng mahutongku mangulu saya totong mahutong di haliangin asa paparan ini sungsoni mah dia makka bereku saluhuna doaka pahupu nami saluhuna mungkin sugut adong do pihak hata nek sidohonokku mungkin hata pamuka do pion mungkin sugut dangarong ina banting tulang dangarong banting tulang ya bolo sugut banting bere perong do teh usasa ro mer sugut alai tu papeturan yang gadu da ima anggo dipartikenon suara teh ko pembunan aki medok marga manalu balgai nya tiang rumah balgai tiang di sobo nunga gabe bapak monon opuk tabiton sa gabe amat tung hawa kapino parakanong poso teh ima pagiron nami song-songoni ma tuak like ko teh tak nama tiana maka nak mon arong doha laikku amana jalah hulako nama namang ulaiku ya napos parohan nami di si polo itu noeng perbelawan holan itu ina la dua halakamu nama sepetonga siap kanga siap bulan ngarate napos parohan nami di si teh jadi di partikeron neng di gorahamu hamila mangada sodasi di hamu par musik nami arong do hata ala namang da sodas ro biar mulu marsugut sudiru itu mandokka da boru bere da sugut alayon ala holam da sodas arong beda mandok kata ape marsugut kencang do honok waktu dihita sugut mungkin 2 jam dihita ima dia permisi nai nekor sabda sanai ma lain namion opung ni tabiton marmula do nauli marmula do denggan asa syajuri na mula-mula syajur na mula toppa sampai damang di hami kodang mula-mula las paduma tu kodang soba boleh lipat dinami kay bekal mo kulang mula-mula do soba asa mangaliat bahami agiat lihat gabi lihat perhorasat tupahon itu hatta dabar tua di bata terluboy ma di popar laikon beda mang ma go benang lihat
lihat yang mapan din nami. Kali lihat ko tudo di hamid ko dang lihat di partikenon ng Roma hami. Mamasuk-masuk manang-manang binabi. Akamang burnabi sa luna starluboy ma pinoparilaykon. Bay mga godang sabi-sabi. Sige, lus. Julot. Jadi sorry Mabang Buru, nabuhay terbaik kami, ibu-ibu mo manan ko kejojo mo ma, imanin bang ko si lain namin. Parti no pasatay ma to, Abang Buru na. Gabi tulang, jadi sorry matulang. Ang iwa tutu di sa potutuan, sudia kapas-pasan ni Leo Mutuami, di baka sa Berinon, ini bertuat di natutan namin. Jadi sorry matutu tulang, neng Roma kami, lamata motok kamu. Tung masabah si majujuk kami 10 si jari-jari 10 sadao si majujuk tung di roh ada kami roh lamata kamu warja nami dan sudah pulung ada saku palia dan sudah sebenarnya tangan susah dia
Diamu permusi nami. Baik nomor sapa mami tu ada pun ulu nami. Pada mang nau partusi. Jadi Sony Matulang supaya kami soti susah dia untuk menarik sama pada untuk menterima muna. Jadi Sony Matulang pasatai matuamu. Mulai mari Tuhan para horasa marita selalu nabungon sok Sony mari hamuna raja di pamoron nami marga cioping di borgino tutu imana di rotan namuna tuhami imana mengopas soda si lain namion lakin ngopas hatami sok ada di opas di oda soda sih tar singot tuhamu nama nabi raja di pamoran sang sudi pahopunami jadi di partikan itu rodo hamu sobar hamu sodo hamu tutu hamar hula hula sangat dohami debek kamu rodo hamu tutu marsoba tu aru panami tu masih sangat pami debek kamu arong dohata nama tua nama do dihuturin nakadaka kada bebek bebek rohamu marsoba tu hula hula muna marga si mamora mardoka kepik puji Tuhan lah sehingga mata yang nami tong dekara namang uton terlumo widare marsugut sehingga ma di pas-pas Tuhan menelai tangan muna di pas-pas Tuhan menelai pikiran muna terlumo yang kali renami saluhutna na di tanah parsarain song sena kapahu penami rete asabui terlumo widare marsugut dia pertuan nilai kon boetong mungkin 10 kali lipat siap borgino pero muna pasado muna tuhami sehingga berlipat gada baka pas-pas di hamu dia tupahon itu hata nomor 2 di bata ima arong hata nama tua nama dok asa toba ni siapa lo main para sarin leng-leng ora sami hula-hula muna marga si pamora majalo tukada nama di hamura jadi pabong madu tulang nama kalian amang buru sepuluh hari mate ibaratnya amang buru teh permusi nami naik sebulan naik mah oda sodas naik marang tortor rabi di bangsa pornot tulai nami dah burjon arong hata nama tua nama dok dibaligi di nahuta matiu di parapat dok paratapan baik damang mesti ujui las baru marang tu hasahatan Bolo tungarung lepe ula-ula nami di nama odasi dabang nami on. Karena di ruai majalah muka ula-ula nami. Alai saya mamu sudah mulai dari segi satu toru. Satu pita.
Dia ula nami. Ula sa papa nami. Bolo tuarombe asabui ita. Tua. Oh, lah tuh. Dia ula nami. Ula sa papa nami sa persiat sudi mak. Oh, kena itu. Dangan dong be. Soni madi natutu nami. Natutu ni huta guru tuon. Muda-mudi sudi mak dapat dogi. Rak masuk mabu sudi. Saya sangat istirahat. Dia mau permusin naik baca pon mana. Ono terakhir rau. Hai bisa perkio menortor. Dua. Hingga Sarikat Buta Dihita nasasahuta saparadatan ale-ale nang hobar jabu sarikat isomba hita sudi ala hobere ama pe dang apa isobe sudi Roma hita tuson bek kamu amang panuguno gondai dah hodok kondakani Roma hita tu bagas meta sudi burjudo amangon alias on Leng dulu. akadongan nama di dia rohamu akamang dongan remu awisor dia do akadongan nama di dia do rohamu akadongan esok kita kamu esok On nomor terakhir. esok kita pungniha esok kita Sok kita maison. Aman aposo. esok kita sudi Nomor terakhir. Ada istirahat di tadi, Pak. jadi berlalu tua cara tate Gabi emang. sa gora-gora muna tu hami dongan sa hutamuna dongan sa paradata muna hami pe totong do mar habok ni roha di parloni amangon terlumuwi ma dia usah diri ala gudang do hupe do PK pada ni amangon kebetulan aku pengurus syarikat ni STM nami gudang do huingot aka hatani amangon alai ima molo prinsip pusat diri terlumuwi ma dihamu aka yanakonna ba ahamana di ulhori ni amangon di tikingoluna na rumenggan ima ulhok kamu gudang jujur hamu dia kahahurangan na agurang do jolma majujur kahahurangan aledang memikiri dia ka hanedenggan alai holan ido panggiduan nami hami sana bardong kasahuta tungna humurang pe hami dari bersugut mangulahun aka ulau di tongani huta unang dihahurangan nami jujur hamu alai bukani rohani aka dong kasahuta ma pikiri hamu tutikina tuari marsugut mulai siandung do marujuk amangon naro aka dong kasahuta hoper jauh nang aka tordong sisol hot ima na ikon na perlu na kulala di nalau si ingotota alani di hamuna hasuton nami rahita pe garuk do hita mangatu si
asa totong hita tangyang marstangyangan asa boy tutik kinamangi terlumui mahita di guru tuhon boy hita lamu tu baga na tu kati kinamangi hut jadi songoni ma songod dihami jadi aladung saha do dison heragatin dia dung nami sa dong asa hutan waeng jadi tuhamu na para musik nami langsung mati kepala gabi tuhamu para musik nami pekamu majogo dang mula-mulai asa bermula jua karena dengan bermula nauli asa tong bermula hamin laho mengodasi songgatina dung nami itu amang si hobingon. Kamu mau jawab, Bang? Nunga di benamang be las padu muda mang mamuse tukod dang sobai asamar soba johami di baga seperti kiano tutu hatta perningkap bahasa beda mang magodak sobai Maula madi hamu permusik nami nungai patu pahamu bidudu tu hami jadi sonari di hamu amang permusik nami bek kedamang majo di hami godang liati asa mangalia jo hami asa liati hami jo di natu tu nang jumulo marujungon songon di ma panggilan nami tu hamu permusik nami bedang jadi songoni ma dihita teh ala arung kedo ra husip-husip ni amang baru ketu hita ka nomor tetangga kan jadi kon haura dura di hamu pada musik nami kamu jo kodak kusibi
Asa marhusi jo hami jo tu amang sio bingon. Ada ti uharo pwede hamakay na ya uharong sanlay na pahamu nga habis oh ido bola rapo tadi batu gi jebat sanlay gunai sa musim nai bola rapo tadi batu gi jengin kan jadi di hamu bar musim nai kamu itu nak partisi bola rapo tadi batu gi jeng nah asa batu gi jeng sudi
KPK. Jadi modal tema tutu dihita te nomor sahut apa hita pe kalau jebekan nak songoni nang dihamuna pe hasu tu berkasih oping toma modal te dohoron nabi ala totong do tutu diharoron nabi totong do radi rohamu dohot dijakok kamu dohami marhitema tu hamuna nang tutu kiari marsogot pe diulau nalau si ulah hono tatuari marsogot totong ma tapasaha tutuhani asa totong diramoti tuhani hita mangulahon nasa ulahon ta marsogot memang molo diingok do burdiri amangon dang tarhataho dang tardok tardok alay al perhite imau benda sebanga sudi aka dongan inon anak pinangarong dongan ama holan habi hamilison las maro hamudisi alang ngatir leluah do jam sudah mendekati magurang be jadi ala di ima di hamuna. Jadi ini madiamu dosa utanami inaro nama oda sini tu tanamion. Kami sia keluarga siobing, putawida siobing. Sidok mulai hati anggi madu tu lam tu sadana rawata di pasau tahun. So ni masa ni hatanami sian bona suton. Mulai tigodang. Gabe majalah horas so ni madiamu permusik nami. Tinahum buat kiu bina petupanu hatan. Jinalo si tiu las padu bahamu amang tu hasahatan. Oke, lanjut usia. Wah, neng mana terkere mau ke bawah neng? Hah? Mau terkere mau? Oke. Sudah ke bawah pun. Dokter Papu. Ono terakhir. Ono terakhir deh. Ayo dua. Orang sayun gulung. Hola. Biak. Habis kapapu berlagu mau setok. Dengar bete apa beno. Bau pulu akan sore hijau bi. Aci garing ngarong pegawai bengon. Jadi nggak bersih siapa mau kapapui? Ya. Akaba apa mau udah maju ngapa beno nih? Sud sederi long. Saya berbagi. Olah kamu nama. Jadi dia mau bermusik kami. Ding nama odas nama akabiu penoporine itu namion. Ai terobasi main. Oke. Nah kira-kira ngapain? Sama satu dulu aja bermodum.
Mga dugi naman. Wala na bagus, mabagus. Ako ito, masih dia. Kalau jaga baik kesehatan. Ole, eli kamu hobi. Pulang, Bin. Pulang. Mas bakal nih. Ay, tagiram-giram. Di kinunganay ro, arilas ni Rohana sa itong rabiya di mata. Molo mapunta ombun di abitsara dari damalisu. Sangat Yesus Tuhani, tapi alin carang orang permusik. Oh, oke.
manukku di son. Buah masain aku moli labung. Moli hati maksudnya bung di burjumi. Burjurobu tuami. Nakamu lah sapa ngarat tomol dang dalam popung. Mula-mula adalah kita bata mikonauri itu mi bandara itu pundo. Jangan aku memang alapai marjogo tepung. Bung. Mula lali lo jadi daging no pungalo jam ya pung. Baru mula ada biatu bata mula museo pung. Ku tinggal lo sudah ke garejokku molok sudah. Ada boy wearing pakai miopung. Ada unang-unang parang solia dia marsogot. Molok ke sudah garejok kiopung. Mula dah bapa kemula dah molok pirau sudah ini kalau tu bapa kopung. Ada sudah yang kopung. Ada sudah yang kopung.